Ovaj projekat smo nazvali Zločinci i falsifikatori, misleći naravno na cionistički režim u genocidnoj tvorevini. Smatramo da ono što potpada pod prvi dio naslova, zločinci, zna svaka normalna punoljetna osoba na Dunjaluku. Obrazložit ćemo to u par rečenica da bismo se kasnije skoncentrisali na drugi dio naslova, to jest falsifikatori, što je i glavna namjera ove naše priče. Cijeli svijet je svjedok genocida nad Palestincima koji se dešava već skoro 2 godine, u kojem je do sad ubijeno 70.000 ljudi, od kojih 20.000 djece, a ako pogledamo širu sliku, sve je počelo 1948. godine sa Nakbom ili katastrofom, kada je od strane cionista počelo prisilno iseljavanje 750.000 Palestinaca sa njihovih vjekovnih posjeda, gradova i sela, ubijanjem, protjerivanjem, zastrašivanjem itd., što je proces koji traje i dan danas. Naravno, onaj ko otima zemlju od njenih istinskih vlasnika sigurno će se truditi da to svim silama nekako opravda, argumentuje, objasni. Kao što su Evropljani koji su izvršili genocid nad američkim indijancima, pravim vlasnicima te zemlje, govorili kako su u stvari došli da donesu civilizaciju, kulturu i prosperitet, ali su se pod znacima navoda divljaci tome usprotivili i napadali ih, pa su ovi morali da ih skoro sve pobiju, a ono malo što je preživjelo su satjerali da žive poput životinja u rezervatima. So what every colonial movement does is it criminalizes the indigenous population. So we're normal, and here are these criminal terrorists that are simply attacking us. Preslikana taktika korišćena je i u Palestini. Uglavnom istočnoevropski Židovi došli su u Palestinu i vremenom otimali sve više zemlje od njenih vlasnika, da bi oni ostali getoizirani i izolovani na malim teritorijama sa gotovo nikakvim uslovima za normalan život, baš poput Indijanaca u onim rezervatima. Ako se oni nekada i pobune zbog toga, te se pobune uvijek završavaju brutalno i u krvi. Cionisti mržnju i manjak simpatije prema njima nazivaju antisemitizmom, to jest mržnjom prema semitima. Ali oni nisu semiti, osim onih 3 do 4% originalnih palestinskih Židova, već su Izraelci, kao što rekosmo, uglavnom istočnoevropski Židovi iz Rusije, Poljske, Njemačke, Mađarske i drugih zemalja. Dakle, oni su nesemitski narod koji ubija prave semite, to jest palestinske Arape koji su tu već hiljadama godina, muslimani i kršćani. Znači, oni koji se žale na antisemitizam su najveći antisemiti koji postoje. Izraelci, ponavljamo, ili ogromna većina njih, nisu semiti, već su iz istočne Europe, dakle njihovo porijeklo, njihov DNK nema apsolutno nikakve veze sa Palestinom i Bliskim istokom. Sada, jedan od načina kojima genocidaši pokušavaju opravdati to što čine, jeste taj da kažu kako je to u stvari drevni Izrael, zemlja njihovih pradjedova. How can a Jew come from Ukraine to Palestine and say this country is mine and you Palestinians have no place here? So to justify what you're doing and explain what you're doing, you develop a whole narrative. God gave us this land and this is the ancient Israel and we were driven out by the Romans and now we're, a whole story like that. If you really want to play that game, the Palestinians have more of a right to claim to be descendants of the population from 2000 years ago than I do. My ancestors probably come from the Caucasus. Their ancestors come from Palestine. Kažu kako je to u stvari drevni Izrael, zemlja njihovih pradjedova, to jest žele podvaliti kako je njihovo porijeklo sa Bliskog istoka, pa su u tu svrhu mnogi od njih između ostalog mijenjali imena ili prezimena tako da nova djeluju više jevrejski, to jest više bliskoistočno. I to je u stvari značenje drugog dijela naslova ovog videa, falsifikatori. U ovo ćemo se najbolje uvjeriti ako pogledamo slučajeve njihovih prvaka, to jest premijera takozvanog Izraela. Pogledajmo sve njih redom i uvjerimo se ko su i odakle su. Prvi premijer Izraela poznat je po imenu Ben Gurion. Njegovo pravo prezime je Grün,
a rođen je u mjestu Plonsk u Poljskoj, dok je u Palestinu emigrirao 1906. godine. Drugi izraelski premijer je Moše Šaret, čije je pravo prezime Čertok, rođen u mjestu Herson u Ruskom carstvu u današnjoj Ukrajini. U Palestinu je emigrirao 1906. godine. Nakon njega premijer Izraela bio je Levi Eškol, rođen kao Levi Jicak Školnik. Rođen je u Ruskom carstvu u Kijevu, a u Palestinu je došao 1914. godine. Sljedeći premijer bio je Jigal Alon, rođen kao Jigal Pejkovic, čiji je otac u Palestinu emigrirao 1890. iz Bjelorusije, koja je tada bila dio Ruskog carstva. Sljedeća je bila premijerka Golda Meir, rođena kao Golda Mabović, u Kijevu, u Ruskom carstvu, današnja Ukrajina. Emigrirala je u Palestinu zajedno sa svojim suprugom 1921. godine. Naredni premijer Izraela bio je Jicak Rabin, rođen kao Nehemijah Rubicov u Ukrajini. Njegova majka je rođena u Bjelorusiji. Prvo je emigrirao u SAD, a zatim odatle 1918. u Palestinu. Sljedeći je bio Šimon Peres, rođen kao Šimon Perski u mjestu Višnjeva u Poljskoj, koje je kasnije aneksirala Rusija, a danas pripada Bjelorusiji. Njegov otac je emigrirao u Palestinu 1932. godine, a godinu kasnije mu se pridružila i njegova porodica. Na internetu se može naći zahtjev za vizu koji je mladi Šimon podnio uz obrazloženje da će u Palestini raditi, i to kao domar, čistač. U ovom interesantnom postu piše: ovo je kopija odobrenja odsjeka za imigracije palestinske vlade koja je izdata 1931. godine odobravajući Šimonu Perskom da radi u Palestini kao domar. Nije sramota za imigranta u bilo kojoj državi da radi bilo koji pošten posao, ali jeste sramotno da on ukrade zemlju za koju se prijavio da je čisti, a da zatim tvrdi da je ona njegova. Naredni premijer Izraela bio je svima dobro poznati Benjamin Netanjahu, čiji je otac rođen u Varšavi u Poljskoj, a njegovo pravo prezime je Milejkovski, koje je po dolasku u Palestinu promijenio u Netanjahu, koje zvuči više hebrejski. Sljedeći je bio Ehud Barak, pravog prezimena Brog, porijeklom je iz sjeverne Litvanije, tada dijela Ruskog carstva. Prezime je promijenio u Barak da bi zvučalo hebrejski 1972. godine. Naredni premijer Izraela, poznati zločinac Ariel Sharon, pravog imena Arik Šajnerman, sin je ruskih emigranata koji su u Palestinu došli 1922. godine. Izraelski premijer Ehud Olmert, dijete emigranata iz Ukrajine, tadašnjeg Ruskog carstva. U Palestinu su došli 1933. godine. Dalje, sljedeći premijer bio je Naftali Bennett, sin američkih migranata koji su u Palestinu došli 1967. godine. Njihovo porijeklo je poljsko-njemačko-rusko. Nakon njega premijer je bio Jair Lapid, čiji je otac rođen u Novom Sadu u Jugoslaviji od roditelja mađarskih Židova. Njegova majka je porijeklom iz Rumunije. Zaključak je jasan. Falsifikovanje imena i porijekla sa ciljem falsifikovanja istorije i opravdavanja najgorih zločina. Ogromna većina njih rođena je u istočnoj Europi, a par njih koji su rođeni u Palestini su djeca migranata iz Europe. Dakle, njihovo porijeklo ni u kom slučaju nije blisko istočno kako to pokušavaju predstaviti. Zamislimo sada poređenja radi, kada bi jedan značajan broj ljudi sa Balkana migrirao u Irsku, na primjer, i da oni vremenom silom otmu određeni dio njihove teritorije, a zatim da sebi umjesto svojih pravih prezimena nadijenu tipična irska poput O'Neill, O'Sullivan, MacDonald, McCarthy, Murphy i slično.
Da li bi ih to činilo legitimnim vlasnicima te zemlje? Da li bi im to dalo za pravo da protjeruju i ubijaju prave vlasnike? Naravno da bi svaki komentar na ovo bio suvišan. Toliko za ovaj put. Assalamu alaikum i pozdrav svim dobronamjernim ljudima.